Ajde da se ljuljam. Ajde, hop. Ajde. Tako. Tako. Tu se ljulja. Sad se kako se preziva Arsić. Ko? Profesor. Tata od ovih. A gdje su njih dvojica? Čekaj, snimam nju. I snimam budalu ovu našu. Budalu, klempavu. Klempatu. Opet si našla nešto da jedeš što ne treba. Jela? Tako, tu budi dobra. Tako, sjedi tu.